Ito. Insect. Order. Langga. Manok ko. Aka nag-order ng pizza. Sa Food Panda. Alberto. Ha? Alberto. Sa Berto. Wala si Babe. Itong remote kay mag-contact ka. Berto, Balbas? Sa Berto. Sa Alberto. Sa Albertos. Wala. Ano sa kwelde? YouTube. Tama yung plato. Natin ng family. Kaya na. Ito may card. Well, fit na. Asa na karon? Kami online. Dito tayo kalain ko. Sa may mga iyo. Huwag may mga anak uban nga mo nanganisin. Wala. Si Kwan, limbet nga naman sa siya. Kumbya, kakalumdom. Wala po. Ayun yun naman. Sige na. Balita lang. Balita kay mukha na yung daddy. Ano na naman. Happy birthday to you. Record na. Ayo. Lagi ka diyo. Yay! Record ya, Mart? Clap your hands! Ay lang Mainom ko Sprite! Ma, inom ko Sprite! Ma, inom ko Anong gipabot Sprite! ng Sprite dito? Oh, gusto mo na eh. Ice. Happy birthday. It's me and Min a birthday song. Happy birthday, Lolo.
Kapamilya, online live. Like magic. May chance to win 1 million pesos ngayong Pasko with Shopee Live! Give in to goodness with Del Monte juices. Dog. Dog. News. Oh, yeah. شباب مين معلم هد علم هد يا شباب بس اشهدوا اهلكم 15 اخويا علي فارس مصر عزم كلهم راح صاروا في الولايات صاروا في الولايات ضل شجاع انا واخوي بس 15 نفر كلهم هاي اسماء كلهم ابرياء غلابه مجزرة بعد الكلمة دمار الحارة كلها 20 دار هذه الإصابات تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة وإلى بعض العمليات المتقدمة، ونحن نعلم أن مستشفيات قطاع غزة لديها أعداد كبيرة جدا من الإصابات ولديها شح في المواد الطبية والمستلزمات الطبية، ولا يوجد حتى عمليات متقدمة لمثل هذه الإصابات، والآن يتم نقلهم إلى الجانب المصري ومن ثم هنالك عمليات تقييم وربما يتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى.